Ke kusisigayigay sakhe sinamandla somsakazi Abusekho Ubunzima Christian Radio Station kushayela ke intando kazo 100.3 sithatha ke imkhrafazo yakho abantu nje abakhona abahlezi la abanathi uthi nje omunye ke amen cingo mamshabange section 5 uthi ngibonga ukuhlela nawe namuhla uNkulunkulu anigcine njalo wayesefaka kohatha bathathu okusho nje uthi usithanda ngendlela eyisimangaliso madoda siyabonga nangomunye futhi uthi nje sawubona cingo uthi ngikhona bo anginagezi sengize ngakhala bangiboleka ifoni ngoba bengeke ngilale kahle ngingakuzwanga ngicela ukubingelela kuphili usindi ikhoza siyabonga kakhulu emakhozera ukuthi hayi cha isipoko esivukayo sinyamalala siphinde sibuye siyajabula kodwa ukubona ukuthi ukhona nathi nangokhubuzera usithumelela ivoice note ake simthathe naye simuze ukuthi uthini. Bakithi ukhala ngogesi ukuthi uyahlupha ugesi kodwa ke ukhona uhlezi usilalele bese kuba ucela impilo uthi molo cingo awaze wayidedela mfowethu ingoma zakho zivusela umoya deep down enkosi ibhudu ucela impilo lo section 4 siyabonga kakhulu insizwe yale eAfrican Gospel Church amaguzu madoda siyabonga mfowethu uthi nje omunye Abusekho ndodana siyabonga ngohlelo lusikhwathazayo emndenini wakwaGambu ududuzeke uNkulunkulu unabo nangalesi sikhathi ngoba uthembekile ngezikhathi zonke umama uzodwa esection 3 uthi #Abusekho Ubunzima siyabonga kakhulu mama uzodwa lapho esection 3 sisasho ke nakalokho sithi uNkulunkulu umzima nokweswela saguqa ngamadolo amabili. Naso ke sinye isithanda somphefumulo ugogo uNdebele uthi ke wasihawukela uNkulunkulu ngalesi sigayigayi kusukela ekseni kumpostolizwi siyabonga ndaba ezithi uNkulunkulu anigcine siyakuthanda ndodana nentombi yakamgaga uzathi ke nanto ke ivangeli loqobo elikhululayo siyabonga amacingwane ngendlela osilethela ngayo unumber 1 uthi nje uthi wevangeli namandla lixosha imimoya uthi lixosha utiko lo shuthi ngingufakazi walezi indaba siyabonga koNdebele kusho ukuthi kusazobe nje sikhuleke futhi nase house of prayer sizomcela naye ugogo uNdebele ezosipha nje nayo bakho ubufakazi ngalamandla kaNkulunkulu esixoxa ngawo nangalamandla futhi kaNkulunkulu esikhuluma ngawo ngoba uyasho ukuthi hayi naye wabonile gilamagoda enzima ngaleso ekuphileni kwakhe siyojabula kakhulu siyazi ukuthi ke kusazohleleka nje ugogo asivumele uthi omunye ngiyabingelela e-studio sicela nithi nje ukunciphisa umculo in the background siyabonga uhlelo olunamandla kangaka namhlanje producer wethu sho mhlawumbe unyuse kakhulu ke ntomba uthi ukunciphisa kancane nje lapho kwi background uthi omunye ke malibongwe cingo uthi ke uPhilip 4 verse 8 ningakhathazeki ngalutho icelo zeni mazaziwe ngokukhuleka nangokunxusa siyabonga ngezwi la mama linamandla limi phakade umama umtshali etop rank siyabonga kakhulu ke mama umtshali lapho etop rank ukuthi nje hayi siyaphila siyakheka ngezwi likaNkulunkulu lilodwa uthi omunye ke siyabonga ubufakazi obunamandla kangaka uthi uJesu inkosi uyabusa uyikho konke uyinkosi yamakhosi insimbi edlezinye Abusekho umama Jerusalema esection 7 siyabonga kakhulu mama uJ lapha esection 7 siyakuthanda nje kakhulu uthi nje omunye ke hayi msakazi sibonga ukugcina phansi kwesandla somusa uthi ngihleli nomakhumalo emadadeni etringa sayitolo niphile nje uthi ke umakhamba ugesi njalo siyashayeka nibe nisanzwakala ihohoze njalo makhamba ugesi ncese mfowethu ezinye indawo eziningi ziyaphazamiseka kakhulu vele uma ngabe ke kuhamba ugesi ngicabanga ukuthi uline wethu awukho strong ngaleyo ndlela makhambe ke ugesi kwezinye izinto kuyenzeka ushayeke kungabe kusafika noma ke kungabe kusazwakala siyabonga nje kakhulu ngendlela ezisimanga uNkulunkulu nje anibusise siyanthanda kakhulu wethandwa zezulu ngicela nje ukuthi umama kube khona amazwi nje noma imaphi akawashoyo okuvalelisa abalaleli besigayigayi sesigoqa ngoba isikhathi sethu ngosela imizuzu emini. Amen. Siyabonga ke bazalwane inkosi konke siholele kukho engingakusho nje bazalwane ukuthi akukho okunye ngaphandle kokuthi bomkhuleko nokufundiswa
ngasizwa ke bazalwane ukuzila ukudla Yeah. nokukhuleka mfundisi. Yes. Hlala ezwini, uhlale ekuzileni ukudla ukhuleke, uzondle ngezwi Yeah. nangomkhuleko, konke kuzonqotshwa. Yeah. Amen. Ilokho nje engakusho sengivalelisa egameni likaJesu. Amen. Siyabonga ngendlela eyisimanga mama wethu. Uthi nje omunye ke unjani ngokusuku lo mama zaze zamnandi ingoma ngoba ukuhlabelela kuyamthokozisa udabukileyo. uNkulunkulu uyabathwala bakhe. Uthi asihlaleni kuye. Siyabonga kakhulu. Shuthi ke ufikile emabhodini. Siyabonga Fikzo lapha emabhodini. Siyabonga ke isikhathi sethu sisho khona hayi sesihambile ngempela ke ixesha sesiyayivala manje siyayivala iyobonana ngeviki ezayo. Monday up to Thursday sikhona sindawonye from 6:30 up to 9 osesigayigayi uhlelo liyavutha be isivuno sakusihlwa. Harvest night. Mina ngiya